Emocije, okidači, obrasci ponašanja. Upoznaj sebe, sada i ovde. Dobar dan, sada i ovde razgovarat ćemo o seksualnosti i moralnosti, o seksualnim pravima i slobodama, o seksualnom zadovoljstvu, ali i o ličnosti i o poremećajima ličnosti, sada i ovde. Moralna situacija je samo ona koja se tiče međuljudskih odnosa i odnosa jedinke prema društvu. Osjećanje krivice je emocionalna kazna. Sadrži u sebi osjećanje stida, srama, anksioznosti, straha. Zašto se neki ljudi, uprkos tome što znaju šta je moralno ili etički ispravno, ipak ponašaju nemoralno? Mi kažemo da je moralno ispravno rezonovanje usklađeno sa humanim, ljudskim, moralnim principima, pravda, jednakost, jednakopravnost, pravda za sve, korist za sve. Kako to da neki ljudi uopšte nemaju osjećaj krivice? Za osobe takve strukture, pogotovo antisocijalnu ličnost, za sve probleme koje on ima u životu, krivi su drugi. Sfera, ili možda prva, tvoja ekspertiza je seksualnost. Seks nije samo genitalna realizacija, seks je sve ono što se dešava pre toga i posle toga i oko toga. Šta će sad biti sa novim stavovima koji dolaze iz američke administracije? Dobro, vidim da si se informisala. Seksualna orijentacija se odnosi na erotsku privlačnost prema određenim osobama ili objektima i neseksualnim objektima. Tu vezu između ljubavi i seksualnosti. I zaljubljenosti. Seksualna prava u stvari garantuju da će seksualni odnos biti zdrav. Pravo na zadovoljstvo je jedno od naših seksualnih prava. Virtuelna seksualnost, sada i ovde. Upravo su to polja ekspertize moje današnje sagovornice, profesorke dr. Danijele Tijosavljević. Danijela, dobrodošla i hvala što si u svom rasporedu profesorke i psihijatra našla vremena i za naš podcast. Snežana, bolje vas našla. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala vam na ovoj mogućnosti da razmenjujemo upravo o temama koje ste spomenuli. Tako je. U stvari, kada sam rekla da ćemo se baviti temom seksualnosti i moralnosti, to sigurno nije u onom smislu u kome bi neko na prvu loptu pomislio. Odnosno, ti si osmislila i predaješ predmet bioetika humane seksualnosti, a predaješ i medicinsku etiku i bioetiku i etika zapravo je nauka o moralnosti. I mislim da će biti vrlo interesantno da pričamo o tome šta je zapravo moralnost, da li se mi sa tim rađamo ili se ona stiče i šta je to nemoralno i zašto se neki ljudi, uprkos tome što znaju šta je moralno ili etički ispravno, ipak ponašaju nemoralno. Veliko ti hvala na ovako lepom uvodu. Da, mi znamo da je etika filozofska disciplina koja se bavi moralom i to moralom u njegovom najširem smislu. Uzrocima, ciljevima, smislu moralnog rezonovanja i moralnog ponašanja. Šta je moral? Ali zapravo, dakle, etika je filozofija morala. Mi nećemo ovde filozofirati o moralu jer ja nisam filozof, jeli? Ja tako je predajem studentima oblast medicinske etike, to je moja primarna oblast etičkog bavljenja. I predmet koji si spomenula je predmet bioetika humane, odnosno ljudske seksualnosti, što je jedan novi, da kažem, vid etike novog vremena, odnosno da kažem znak ovog vremena u kome živimo. Jedan novi vid, kako profesor Čović kaže, etičke kulture, kulture znanja i vrlina. Ali da, on objedinjuje te dve moje velike profesionalne ljubavi, etike, iznalaženju pravih, adekvatnih rešenja u najboljem interesu za zdravlje pacijenta, rešenja za moralne dileme u svetu medicine, jeli? I da, sferu seksualnosti koja lepo si zaista nekako je i definisala, možda i nesvesno, jeste veliki odraz i karakteristika baš naše karaktera, odnosno specifičnost svake naše ličnosti ponaosob. Pa da kažemo uopšte šta je moral? Ajde da sad sam od morala sam, što kažu. Da krenemo znači od morala. Da, šta je zapravo moral? Jer u nekom momentu su se moral i seksualnost, odnosno ljubavni odnosi
u nekom nepovoljnom smislu doveli u vezu, pa ćeš i o tome posle da mi kažeš kakve to ima veze jedno sa drugim i koliko nam taj neki, da kažem, te neke predrasude i strahovi mogu i ugroziti zapravo kvalitet naših i ljubavnih odnosa i bliskosti i generalno seksualnosti koja ima veze sa nama samima na prvom mestu. Da, s tim što bih ja danas pričala o moralu i malo šire u odnosu na njen aspekt kroz kontekst seksualnosti. Da. Odlično smo krenuli. Od toga prvo šta je moral. Jer zaista razne discipline, i naučne i nenaučne, različito definišu moral. Postoje brojne definicije. Sama značenje reči moral potiče od latinske reči mos, moris, što znači običaj, pravilo, ćud, kako to ukazuje na ljudsku prirodu, navika. A zapravo sociološki orijentisane osobe, odnosno analitičari koji definišu moral, kažu da se moral odnosi na one vrednosti i one norme koje se tiču dobra i zla. Koji se tiču onoga šta je ispravno, odnosno onoga što nije ispravno. I odnosi se na naše stavove u vezi sa tim. Međutim, kažem, brojne su definicije, a brojne su i situacije koje nas okružuju. Moje prvo pitanje bi bilo tebi, na primjer, da li je svaka situacija u kojoj mi jesmo i moralna situacija? Šta misliš? Pa mislim da sama situacija nije ni moralna ni nemoralna, nego postupak koji ćemo mi izabrati kada smo pred nekim izborom. I mislim da društvo danas svuda, širom sveta, se prilično izvitoperilo i da taj neki interes i možda makijavelizam, da cilj opravdava sredstvo, je dosta kompromitovalo, da kažem tako, moralno ispravno odlučivanje, ali ja i dalje mislim da negde se tačno zna šta je moral i šta je nemoral i da neka postupanja, pritom to ne mislim ono šta je sramota i šta nije, jer ljudi to vrlo često misle sram ga bilo, ovo je sramota. Nema veze moral, da, na neki način kad si nemoralan jeste sramota, ali to je više po mom mišljenju šta je ispravno i opravdano i šta ne ugrožava nekog drugog, a šta to nije. Naravno, nije svaka situacija moralna. Ako ćemo razmišljati o tome hoćemo li kupiti auto jedne ili druge boje, crvene ili zelene, raspoloženo misli istim finansijskim fondom, ili to moralna dilema? Pa nije. Nije, to je estetska dilema. Tako je. Dakle, moralna situacija je samo ona koja se tiče međuljudskih odnosa i odnosa jedinke prema društvu. Pa je tako moral, možemo ga definisati i kao sistem nekih normi, odnosno pravila ponašanja koje regulišu ove međuljudske odnose i naš odnos prema društvu. Dakle, prvo nije svaka situacija moralna situacija. A svaka moralna situacija zahteva od nas kao moralne subjekte primjenu odgovarajuće moralne norme. Dakle, određenog pravila ponašanja. A moralna norma nije ništa drugo do zapravo pravilo koje otelovljuje neke vrednosti. Moralne vrednosti koje su ništa drugo do apstraktne ideje o tome šta je ispravno, šta je dobro, šta je poželjno. Svaka kultura ima svoje neke vrednosti. Svaka subkultura može imati vrednosti koje se čak u manjoj ili većoj meri razlikuju od vrednosti dominantne kulture. A društva se razlikuju između ostalog i po kulturama. Dakle, i po svojim vrednostima. Sad, neki kažu naučnici da se deca rađaju već sa nekim, da kažem, s nekom moralnošću koja je urođena, koja je verovatno zbog evolucije našeg razvoja. Negde postoji da znaju razliku između dobra i zla. Šta ti misliš, da se mi rađamo sa moralom ili se nekako moral razvija tokom našeg sazrevanja? Mislim da imamo predispozicije, odnosno da negde možda intuitivno kad bi odlučivali da bi mi znali, ali opet imam utisak da čovek ako nagonski ili instinktivno reaguje, on će uvek ići ka samoodržanju i onda neće znati da li da opstane, onda će između toga da opstane i da se bori i da se odluči šta je pravo, pravično i ispravno, možda izabrati preživljavanje. Ali nije lako. Ja mislim da kroz ceo razvoj ljudskog mozga mi svakako imamo već neke postulate i onda ih uz pomoć vaspitanja i društva, sad ja ovde neću da pričam, Danijela, ja sam tebe pozvala. Ja ću te ispraviti tamo gde treba. Profesorka, ja da sam znala da ću ja da odgovaram, ja bi malo više googlovala ovako samo iz glave. Meni je i bitno da kažeš ono što ti misliš. Jer ja uvek pitam i zaista mi je veoma zanimljivo od kakvih pretpostavki ljudi polaze. Znaš, jedno je stav, a drugo je predrasuda.
predrasuda. Kažu da se... Stavovi su naše tendencije da mi reagujemo bilo pozitivno ili negativno na neku osobu, na neki predmet, instituciju, priliku i to prilično se ponavlja, to je stav, jeli? A predrasude su intenzivni, neosnovani stavovi koji su teško, ali jesu podložni korekciji, za razliku od sumanutosti gde postoje stavovi i uverenja osobe koja su nepodložna korekciji bez terapijske intervencije. Tako je, ti se baviš ljudima zato pitam šta ti misliš, a sada ćeš ti da zaključiš iz mog odgovora da li imaš stav ili predrasudu. Samo još nešto da kažem, kažu da se deca rađaju dobra i da ih posle društvo eventualno izmeni pa možda i pokvari, ali eto, da čujemo naučno objašnjenje. Pa ovako, ja ti neću dati jednostavno objašnjenje, već ćemo od odgovora doći kroz jednu lepu, čini mi se, priču. Svi znamo ko je bio gospodin Freud, jer je naš čuveni psihoanalitičar. On je didaktički podelio biće, naš psihološki aparat, psihološko naše biće, na 3 instance. Id, ego i superego. Ja ću kratko reći svašta o svakome, da bih onda došla do toga gde se nalazi naša moralnost. A je li id ono što se danas zove podsvest? Id je ono što mi kažemo nesvesno u nama. I kažemo da nam je id negde neka biološka datost. Id je pun bazičnih instikata i strasti. I on je vođen principom zadovoljstva. Šta to znači? Id želi. Id traži. Id zahteva. Id ne trpi nikakve restrikcije, ne trpi zabrane. U idu ne postoje pravila. Id ne trpi ograničenja. Dakle, to nas podsjeća na zahteve deteta, tako? Princip zadovoljstva. Ego, to je sinonim za ja, moja ličnost. Ego funkcioniše po principu realnosti. Dakle, on osluškuje naš id i njegove zahteve. Njega nadgleda superego, koji ima svoje zahteve. Ali ego osluškuje i spoljnu realnost i ona ima svoje zahteve. Ego stalno pokušava da realizuje zahteve našeg instinktivnog ida, da ne dobije kaznu od strane superega, reći ćemo koja je to kazna kasnije, a da to bude na socijalno prihvatljiv način, da ne dobije ni osudu od strane socijalnog okruženja. I to je jako komplikovan i kompleksan zadatak. Da. Savremena egopsihologija smatra da zapravo u slabom egu stoji ključ za razvoj mnogih duševnih oboljenja. Superego. Superego je naš vrednosni sistem. Njegovo oružje ili oruđe je griža savesti, osjećanje krivice. Dakle, on šalje, po njegovom nalogu, zapravo ego izvršava ono što mi treba da uradimo, a da nemamo osjećanje krivice. Tako? Osjećanje krivice je emocionalna kazna. I to je također jedno veoma kompleksno osjećanje. Sadrži u sebi osjećanje stida, srama, anksioznosti, straha. Ima tendencija ka samomučenju, ka samokažnjavanju, agresivnosti. Ima jako veliku funkciju za naše biće, ali i za društvo. Zato što time što postoji griža savesti, naše društvo podiže visoku branu unutar našeg bića agresivnim impulsima koje mi nosimo u sebi i ne dozvoljava im da se pospoljavaju. Da. Pod uslovom da smo mi normalni, da nemamo poremećaje ukoliko postoji depresivnost, taj zid zna da bude preveliki i prerigidan, predebeo, pa da se sva ta velika, nekada velika, agresivnost posunovrati, odbije od takav zid i retroflektira se u vidu težnje za samoubistvom. Dakle, treba jako voditi računa u formiranju osjećanja krivice. Ovo sada obraćam se roditeljima kod deteta. I sada dolazimo do toga kako se formira. Zapravo i osjećanje griže savesti i sistem vrednosti, odnosno superego. Izvini, samo mala digresija. Dakle, mi to već imamo sami po sebi i osjećaj griže savesti i toga, tako da ne mora roditelj još da nas posramljuje i da nam tera. Mi se, u pravu si, mi se rađamo sa jednom dispozicijom za moralnost. A da li će se ona razviti do mere
upisane dispozicijom ili ne, zavisi od mnogih faktora. Kao što se rađamo sa dispozicijom za inteligenciju. Da li će se ona razviti do mere zapisane dispozicijom, zavisi od mnogih faktora. Bolest može zaustaviti razvoj inteligencije. Moždano oštećenje može zaustaviti razvoj inteligencije. Nedostatak informacija može zaustaviti, odnosno ne dozvoliti da se dispozicijom inteligencija razvije do njene maksimalne mere. Ali, ajmo polako. Dobro. Zbog ove griže savesti, mi superego nekada zovemo kritikujućim roditeljem u nama. Jer je jedan unutrašnji progonilac i kaznitelj. Kada pomislimo samo da uradimo nešto što je socijalno neprihvatljivo ili nije usklađeno sa nekim vrednosnim sistemom kojim smo učeni. Međutim, on je negujući roditelj u nama, jer on nas i pohvaljuje i nagrađuje kada mi učinimo nešto što je socijalno prihvatljivo, jeli, osjećanjem ponosa, radosti, sreće. A postoji jedan deo superega koji se zove ideal ja, kao skup pozitivnih osobina kojima mi kao ličnost težimo, dakle s kojim se ja upoređuje i želi da ga dostigne. Dakle, on nas vodi, on nam formila vrline. Najviše se razvija tokom detinjstva. Kroz proces prvo prihvatanja nekritičkog roditeljskih zabrana, a zatim u drugom koraku kroz postupak identifikacije sa roditeljskim zabranama, da bi u trećem stupnju te zabrane bile progutane, pounutrašnjene, postale jedan integrativni deo našeg bića i počinju da deluju iznutra, samostalno, autonomno. A da onda od neko doba, kada dete već krene u svet, već ima određeni sistem vrednosti koji je deluju iznutra i sam vrši selekciju onoga što će prihvatiti, odnosno odbaciti kao deo svoga sistema vrednosti. Da, lepo si, dakle, najviše se, razvija, odnosno mozak sam po sebi, da skratim ovu priču, ne može da razvije moralnost. Može samo u interakciji sa društvom, da je razvije do stupnja zrele moralnosti. Zato mi kažemo da je taj superego zapravo ambasador društva u našem egu. Da. Zato nije svejedno sa kim se okružiš i na koga se ugledaš. Nije uopšte svejedno. I ko te vaspitava. Naprotiv. Reći ću nešto kasnije možda da spomenemo i Eisenka, njegovu teoriju o moralnosti, koja je ujedno i teorija kriminaliteta. Šta bi samo želela da kažem i da pohvalim kvalitet tvoga mišljenja. Hvala. Koga sam želela da čujem. Ti si u jednom momentu rekla moralno razmišljati, a u jednom momentu si rekla moralno se ponašati. Tako je. Moralnost kao psihička funkcija, kao integrativni deo našeg aparata, on bi trebalo da se deli i delimo ga na moralno razmišljanje i na moralno ponašanje. Evo, u moralnom osjećanju, kao griži savesti, sam već nešto i rekla. Da. Zašto? Zato što, eto, ti putevi u razmišljanju, moralno rasuđivanje je jedan misaoni postupak, na kraju koga se nalazi naš moralni sud, odluka. I on ima ovu svoju formu. To su putevi, u razmišljanju, načini u razmišljanju, koje i fiziološki prolazimo, da bi došli do određenog moralnog suda. Ti putevi u razmišljanju su univerzalni, jer su proizvodi ljudskog mozga. I dati su nam u vidu dispozicije za moralnost. To je ono o čemu si ti na svoj način veoma lepo i veoma tačno rekla. Hvala. Što se kaže predispozicija. Tako je. A da li će se ona razviti? Preduslov da nešto možda razviješ. Tako je. Ili ne. Da. I za amoralnost, kasnije su rekli naučnici. A ono što bih ja sada spomenula jeste da je Eysenck u toj svojoj teoriji o moralnosti, koja je ujedno i, kažem, teorija kriminalnog ponašanja, zapravo tvrdio da postoji jedna stabilna, unutarnja, nekognitivna dispozicija za manifestno moralno ponašanje ljudi. Da su osobe koje su sa visokim skorovima na određenim dimenzijama ličnosti, to su bile dimenzije psihoticizam, neuroticizam, ekstraverzija, ne moramo da ulazimo dublje u to, da su one sklone ka amoralnom ponašanju, odnosno da ljudi se rađaju kao amoralni, to je kao tabula raze, ne sa moralom. Da, prazno. Tako je. A da zapravo oni se ponašaju moralno i poštuju društvene regule zato što ih je socijalizacijski proces uslovio da se tako ponašaju. Da u većini slučajeva gde je ovaj socijalizacijski postupak, da kažem, omano, se radi o ljudima karakteristične strukture ličnosti.
bazične strukture ličnosti, koja otežava formiranje uslovnih refleksa klasičnog Pavlovljevog tipa. Eysenck je tvrdio da je i osnovne instance savesti uslovni refleks. Da je savest zapravo jedna uslovljena reakcija straha koja se javlja svaki put kada postoji mogućnost da mi manifestujemo ponašanje za koje smo nekada bili kažnjavani. Pa se zapravo taj uslovni refleks teže razvija usled specifične strukture ličnosti. Sad dolazimo do ličnosti, poremećaja ličnosti, dispozicije i zamoralno ponašanje, jeli? Odsustva adekvatnih socijalizacijskih uticaja. Znači uticaja okoline, društva. Roditelja koji se adekvatno u moralnom smislu ponaša. Da. Ili prisustva neadekvatnih socijalizacijskih, ne samo roditelja, nego i šireg društvenog okruženja. Televizije. Jer mi smo prvo u susretu sa roditeljem, to je sa starateljem, a onda tu je društvo vršnjaka, nastavnici, prijatelji, televizija, mediji, idoli koji se nude. Društvene mreže, idoli, tako je. Da, dobro, ovo je zaista bio divan teorijski, da tako kažem, više uvod, ali hoću te pitam, malo pre mi je sada promaklo. Zašto se ljudi ne ponašaju ako znaju da je nešto moralno, kao ne ponašaju moralno? Pa ne, to si također lepo spomenula. Da. To je jako zanimljivo. Znači, postoji vrlo jasan zaključak mnogih naučnih istraživanja koje su rađene na tu temu. Dakle, jer je i u praksi primećeno da zapravo i mnogi visoko inteligentni ljudi sa visokim akademskim postignućima koji znaju šta je moralno ispravno se tako često i ne ponašaju. U stvari, malo pre sam htjela da kažem da zbog toga baš u različitim vremenima su različite stvari moralne ili nemoralne, odnosno veće su slobode danas za nešto što bi se možda pre 100 ili 200 godina smatralo nemoralno. Zato što se vrednosti menjaju. Znači, evolucija društva znači i evolucija i menjanje i vrednosti. Jeste. Međutim, u kojoj meri su one neke kao moralni postulati koji su u okviru, na primjer, 10 Božjih zapovesti? Šta je to neka univerzalna moralnost? Mi kažemo da je moralno ispravno rezonovanje ono koje je usklađeno sa humanim, ljudskim moralnim principima, pravda, jednakost, jednakopravnost, pravda za sve, korist za sve, tolerancija, solidarnost, dobročinstvo. Dakle, neki opšti humani moralni principi su oni koje moralno razmišljanje čine moralno ispravnim, odnosno adekvatnim. Kada kažemo da je neispravno ili poremećeno moralno rasuđivanje, to je rasuđivanje na kraju koga se donosi odluka koja nije u skladu sa humanim moralnim principima. To znači da će nekoga povrediti, oštetiti, možda čak i ga i lišiti života ili ga lišiti slobode, smestiti mu, ukrasti od njega, sve to već, to su neke stvari, povrediti ga. Postoje dve neke osnovne vrste amoralnog ponašanja. To je instrumentalno agresivno, koji ima određeni cilj, poput sticanja materijalnih dobara, položaja u društvu i tako dalje, i pasivno-agresivno amoralno ponašanje koje je sadistički modulirano, koje je zloćudna forma amoralnosti, koji jeste cilj da povredi drugoga. Zapravo, ovdje pričamo o manipulaciji. Ono što se danas savremeno kaže. Manipulacija je nešto što se radi na svesnom nivou. Manipulativnost je takođe drugo ime za psihopatsko ponašanje. Ali nekada neke osobe koriste određene nezrele mehanizme odbrane koji nesvesno, dakle, određeni odnosno mehanizmi odbrane kao mehanizmi, psihološki mehanizmi ili manevri koje koristi ego kada se nađe u situacijama opasnosti s polja ili iznutra, se uglavnom upotrebljavaju nesvesno. Dakle, može da dođe do poremećaja moralnog rasuđivanja i među pacijentima koji su oboljeli od određenih duševnih poremećaja ili osobama koje imaju psihopatologiju iz dijagnostičke kategorije poremećaja ličnosti i da upotrebljavaju zapravo neke mehanizme odbrane psihološke, kao na primjer što su racionalizacija ili projekcija svojih neprihvatljivih impulsa. Da, dakle oni sebi uvek daju opravdanje, znaš, mnogi ti koji postupaju nemora, to je ta racionalizacija. Izvini, ja moram malo prevedem našim gledalcima. Ne, to ću ja učiniti bez brige, samo ćemo jedno po jedno. Hoćemo jedno po jedno, nego samo još jednom da kažem onima koji su se možda sada uključili da o čemu ćemo još da pričamo, dakle, pošto su tvoje uske stručne, ekspertske oblasti, upravo seksualnost i nepsihotični poremećaj
reći, odnosno poremećaj ličnosti i etika. Evo sad smo pričamo o moralu, ali ćemo potanko da objasnimo i poremećaj ličnosti, pa da bismo mogli lakše da se nosimo sa ljudima za koje vidimo da to nije baš, kako da kažem, svakidašnje i sa kojima ne možemo lako, da možemo prosto da prepoznamo od čega pate i da se nekako zaštitimo od njihovog nemoralnog ponašanja. Tako je. Svesnog ili nesvesnog. Tako je. Dakle, evo već smo započeli tu priču o ličnosti. Dovršila bi samo priču o moralnom, odnosno amoralnom ponašanju. Dakle, pošto je primećeno u praksi čestvo odsustvo harmonije, da tako kažem, između moralnog razmišljanja i moralnog ponašanja, odnosno da neki ljudi koji jako dobro znaju šta je moralno ispravno se ne ponašaju moralno. Ispravno, preduzeta su različita empirijska istraživanja i došlo se do zaključka da je povezanost, odnosno korelacija između moralnog ponašanja i moralnog razmišljanja veoma niska i nesistematska. Objasnit ću šta to znači. Ono što je moralno ispravno, obično je pojedincu koji je intelektualno prosečan, veoma očigledno. Ali da bi se moralno ispravno i ponašalo, neophodno je kontrolisati porive koje su bazirane isključivo na ličnom interesu. Dakle, većina situacija je takva da konkretan moralni izbor više zavisi od naše mogućnosti da kontrolišemo porive koje su bazirane na ličnom interesu. Od naše mogućnosti da odlažemo zadovoljenje naših nagonskih potreba, želja i ličnih interesa, nego od mogućnosti da sofisticirano rezonujemo. Mnogi ljude pravi izbore koji nisu normalni baš zato što ne uspevaju u tome. Ili zato što se društvo izvitoperilo u dobroj meri. Lični interesi, Snežana, se nalaze. Pa zašto se promoviše da je lični interes na vrhu skale i da onda zapravo po cenu ličnog interesa može da se ne bira sredstvo. Zato je jako bitna ta faza rana, formiranja moralnosti i griže savesti. Kada se te roditeljske zabrane provuku kroz emocije deteta, tek tada se stvara griža savesti. Dakle, ona se ne može stvoriti tek tako, samo pukim zabranama. Već se zabrane objašnjavaju da bi se došlo do emocija deteta koje će zabrane da doživi. I onda smo učinili jako dobro za svoje dete, jer da li ponašanje moralno može biti zrelo, odnosno razmišljanje moralno, da li može biti zrelo ako je vođeno samo emocijama? Pa ne može. Može u jednom slučaju. Ako osoba ima razvijenu punu skalu emocija značajnu za moralnost, koja podrazumeva i osjećanje krivice, pogotovo osjećanje krivice. Bez osjećanja krivice nema zrele moralnosti, ali i empatiju, i ljubav, sposobnost da voli, a ne samo da bude voljena. Toleranciju i altruizam. Znači, sposobnost da činimo dobro drugome bez obaveze recipročnosti. Da, bez očekivanja da nam uzvrate. Tako je. Za to je potrebno, naravno, iskustvo, treba osjetiti sve te emocije, tako da je negde zastupljenija ta neka kognitivna orijentacija koja je vođena tim internalizovanim principima. Dakle, prvo poštovanjem i prihvatanjem opštih humanih moralnih principa, koji onda postaju delovi naše unutrašnjosti i počinju da deluju iznutra i mi se zapravo moralno ponašamo prema osjećanju dužnosti i dostojanstva. Tako je. Hoću da te pitam, onda kako neki ljudi, evo sad smo došli do poremećaja ličnosti koja je zapravo stvarno velika i jako važna tema, kako to da neki ljudi uopšte nemaju osjećaj krivice, iako deluju sasvim normalno, nije kao da izgleda kao da je ono što bi se popularno i ružno reklo lud ili da je psihotičan ili da to je znači deluju kao neki sasvim normalni ljudi po svim parametrima, deluju kao neko ko je jako sposoban zapravo, koji su na visokim društvenim položajima, a zapravo nemaju ni osjećaj kajanja, ni osjećaj krivice i spremni su hladnokrvno da se ponašaju na štetu drugih ljudi. Da, lepo si rekla, deluju, ali nisu. Dakle, očigledno da se radi o poremećenoj moralnosti, poremećenom moralnom rasuđivanju, jeli, i poremećenom moralnom delanju, ako govorimo o akciji koja nije u skladu sa humanim moralnim principima i tiče se povrede drugoga. Postoji jedan tip amoralnog rasuđivanja za koje mi kažemo bezosjećajno moralno rasuđivanje i ono se nalazi često kod poremećaja ponašanja u detinjstvu i adolescenciji, kod nekih osoba koji prate od određenih funkcionalnih psihoza kada dođe do nivelacije emocija, ali se nalazi pogotovo kod jedne specifične vrste ličnosti
takozvane antisocijalne ličnosti. Postoji jedan termin moral insanity, koji zapravo mi objašnjavamo jedan specifičan podtip antisocijalne ličnosti, odnosno ličnosti kod kojih nije uopšte došlo do razvoja ovih moralnih osjećanja. Aha, dobro, to onda neka poremećaj psihološki, jel? Tako je, dakle, poremećena je moralnost. Ali to je i bolest, jel? Nije poremećaj ličnosti isto što i bolest. To ću objasniti, samo da dovršimo ovu priču. Dakle, to su osobe kod kojih nije došlo do razvoja moralnih osjećanja. To je osjećanje krivice i osjećanje empatije. I one nisu sposobne za taj organizovani vid življenja. Zapravo svoje potrebe stavljaju na prvo mesto. Egoizam, egocentrizam, negiranje društvenih potreba, laž i prevara u korist sebe kod takvih osoba su uobičajenost. Mnogi recidivantni prestupnici u zatvorima upravo jesu antisocijalne strukture ličnosti. I kada govorimo o poremećajima ličnosti, negde statistike govore da do 20% populacije čak ima, da kažem, ego formiran u tom pravcu, odnosno ima takvu vrstu specifične ličnosti. I sa psihopatologijom iz dijagnostičke kategorije poremeća ličnosti. Izvini, moram da dodam. Vi ćete neki put vidjeti i ljude iz finih porodica gde se vidi da su roditelji imaju neke pravilne moralne postulate i verovatno su pokušali da to dete tako vaspitaju, ali ono je izraslo u upravo osobu s poremećajem ličnosti. Poremećaj ličnosti je stanje, da kažem razvojni poremećaj, koji nije ni zdravlje, a ne možemo da kažemo ni da je bolest. Nije normalnost, a ne možemo da kažemo ni da je psihijatrijska bolest u užem smislu. To je, rekla bih, razvojni poremećaj i sinonim bi mogao da bude abnormalnost. Abnormalna ličnost. Radi se o jednom specifičnom stilu razmišljanja i ponašanja za koje možemo da kažemo da je maladaptivno, loše prilagođeno. Odnosno, odstupa od socijalno očekivanog ponašanja u datoj kulturi. Postoje neke karakteristične bitne za osobu koja ima specifičnu strukturu ličnosti, tako kažemo, kada je u pitanju poremećaj ličnosti, jeli? A to su prvo da je upravo to, u pitanju jedno ponavljajuće, repetitivno, maladaptivno ponašanje, koje je zapravo ništa drugo do, da kažem, jedan nesrećan odabir mehanizama odbrane njihovog unutarnjeg izitopiranog emocionalno-nagonskog i voljnog života s jedne strane i zahteva socijalne sredine s druge strane. Dakle, taj poremećaj ličnosti uvek dolazi do izražaja u interpersonalnom odnosu. I kada se postavljaju socijalni ili zahtevi od strane pojedinca ili socijalni društveni zahtevi, dakle, u toj ravni dolazi do izražaja. Ono što je također njegova karakteristika jeste da je to ponašanje dugotrajno, da se proteže kroz ceo život. Dakle, primećuje se već u detinjstvu, kao što si napomenula, jasno izraženo u adolescenciji, jasno naglašeno u odraslo doba. Znači ne može se izmeniti. Teško. Zašto je teško? Zato što je ta psihopatologija, da tako nazovem, nešto što je, da kažem stručno, egosintono. A šta to znači u prevodu? To znači da osoba to ne prepoznaje kao nešto što nije u redu kod njega. Za osobe takve strukture, pogotovo antisocijalnu ličnost, za sve probleme koje on ima u životu, krivi su drugi. Oni retko dolaze kada govorimo o antisocijalnoj ličnosti i ličnosti kako mi za stari naziv je nazivamo i psihopata, dakle, oni ne vide da sa njima nešto nije, odnosno ne podrazumeva se da je neko drugi kriv, odnosno ne pripisuju sebi razloge sopstvenih neuspeha. Kada antisocijalna ličnost dođe kod psihijatra, samo kada se nalazi u situaciji snažnog stresora, okružen stražnim stresorom, pa se javlja određena druga psihopatologija poput depresivnosti, odnosno ti mehanizmi odbrane koji su ga štitili, ta samouveravanja lažna, ubacivanje sopstvenih neprihvatljivih impulsa u drugoga. Drugi su zli, nisam ja zao. Drugi su zli, zao je svet oko mene i ja moram da budem zao da bih preživeo. To se zove projekcija, pripisivanje sopstvenih osjećanja, neprihvatljivih impulsa, akcija amoralnih drugome, da bi se obezbedila jedna predvidljivost amoralne sredine
i osmislilo, dao smislu i značaj svojim postupcima i da bi se očuvalo samopoštovanje. Dakle, to su manevri koje ego pravi. Tako je. Znači, nisam ja nenormalan, oni su nenormalni, pa ja moram prema njima. Pa sam zato zao. Tako je, zato ja moram takva sredstva da koristim. Dakle, dođu kod psihijatra kada se raspadnu ti mehanizmi koji su ipak krhki i fragilni. Jer zdrava osoba više koristi suočavanje sa problemom, razrešavanje problema, nego što koristi manevre. Tako, od tih mehanizama kojima se ego brani. Na takav način dolaze takođe kod psihijatra kada su uslovljeni. Naprimjer, supruga kaže razvešću se. I on dođe da bi supruga videla, dakle opet manipulativno, da on dolazi kod psihijatra ili je dobijena mera, kaznena mera, lečenje na slobodi uz uslove psihijatrijskog lečenja. Dakle, oni ne dolaze sami. Na psihijatrijsko lečenje, nažalost, dolaze žrtve njihovih nemoralnih postupanja. Upravo sam to htjela da dodam. Tako je, ali hoću te pitam da malo jasnije kažemo koji su to sve poremećaji i koji su najčešći, pošto zaista mnogi od nas, ja ne znam da li postoji neko ko nekad nije nagazio na tu minu, da li kroz drugaricu, kroz partnera, ili mu je možda takav roditelj, ili je imao takvog kolegu i koji je zapravo polazeći od svoje normalnosti, ako tako smijem da kažem ovako laički, zapravo nije mogao prosto da veruje kakav je onaj drugi. Pa eto, već sam rekla negde kolika je učestalost, to je zaista veliki procenat osoba sa specifičnim strukturama ličnosti. To znači svaka peta. Sada naravno postoje različite kategorije, odnosno postoji cijela klasifikacija vrsta poremeća ličnosti. To bih želela malo da ove najčešće. Ovo o čemu ja pričam su takozvani dramatici. Dakle, u čijoj srži stoji antisocijalnost, to je antisocijalni poremećaj ličnosti, to je nacistički poremećaj ličnosti, u njegovoj srži, nekoj osnovi, kako istraživanja pokazuju, stoji jedna antisocijalnost. Zato i povezujemo u priču o moralnosti sa poremećima ličnosti. Postoje i druge vrste poremećaja ličnosti koje ne spadaju u domen i ne možemo ih posmatrati sa moralnog aspekta kao kada posmatramo narcistički poremećaj ličnosti i antisocijalni poremećaj ličnosti, svakako. Ali ono što je jako bitno je naglasiti u moralnom smislu, sada povezujemo sa tako je. Ono što je jako bitno reći da onako kako se formira normalna ličnost, isti činioci utiču na formiranje amoralne ličnosti, odnosno ličnosti koja amoralno razmišlja ili se amoralno ponaša. Rekli smo, odvojili smo ovaj faset na dva. Moralno razmišljanje, moralno ponašanje. Pa postoji poremećaj u moralnom razmišljanju. Jedna od formi poremećenog moralnog rasuđivanja je i bezosjećajno moralno rasuđivanje. Može biti i nezrelo moralno rasuđivanje. Naprimjer, to je rasuđivanje koje je vođeno egoističko-hedonističkom orijentacijom. Gde se svoje potrebe stavljaju na prvo mesto. Važno je da ja uživam i da mi je lepo, nema veze kako se ti osjećaš zbog toga. Egoizam i egocentrizam. Dakle, bitne su moje potrebe bez obzira na potrebe drugoga. Ili uprkos potreba drugih. Gde se za oportunističke i hedonističke pozicije nalaze socijalno, pseudosocijalno prihvatljivi izgovori, odnosno samozavaravanja i objašnjenja laži zapravo zašto osoba zaslužuje da bude na tom mestu. To vidimo, na primjer, kod dece, egoističko-hedonističku orijentaciju, ali kao samo jedna faza u maturaciji, prolazna, ali vidimo kod antisocijalne ličnosti, histrionske ličnosti, narcistične ličnosti. Dakle, to su neki poremećaji kod kojih dolazi do izražaja i poremećeno moralno rasuđivanje. Ili ono, na primjer, baš me briga, ja ću joj preoteti posao ili preoteću muža ili zato što smatram da to meni pripada, da je to tako bolje ili ona i onako za njega nije dobra, ona i onako nije dobra za njega, ja sam dobra za njega. Racionalizacija. Dobro, kad kažeš taj histrionični, to znači to su one osobe koje su strašno zabavne, koje su strašno tako, a onda imaju uspone i padove. Mislim, kako da prepoznamo, to mi reci, zato što... Postoji se dijagnostički kriterij, pa to ne bi moglo, ne može to tek tako da se prepozna. Tako je, ali popularno rečeno za nas, obične koji nismo psihijatri. Snežana, ličnost nastaje u sadejstvu 3 glavna faktora. Sadejstvu našeg mozga, odnosno naše biologije s kojim smo rođeni, to je ona dispozicija o kojoj pričamo, individualnog životnog iskustva, dakle jednog razvoja, koji je za svakoga od nas specifičan i drugačiji i događaja svakodnevnog življenja koje opet menjaju naše osjećanja i naše stilove razmišljanja i ponašanja. Dakle, tako se razvija normalna ličnost.
tako se razvija i patološka ličnost, u zavisnosti od individualnog životnog razvoja, događaja svakodnevnog življenja, ali i te dispozicije sa kojim se rađamo. O toj dispoziciji pričao Isaac. Tu dispoziciju sam malo pre, kao biološke crte, znači za razvoj neke moralnosti ili amoralnosti takođe pričala. Ono što hoću da kažem, ličnost kao takva, kao formirana, je skup određenih osobina koji predstavljaju za svakog pojedinca karakterističan stil razmišljanja i ponašanja u različitim situacijama. Te osobine, to su crte ličnosti. Mi ne možemo da govorimo o crti ličnosti, osobini neke osobe na osnovu jednog njegovog, odnosno njenog ponašanja. To je jako bitno da ljudi znaju. Dakle, ne možemo da govorimo o površnoj hipersenzitivnosti, da kažemo to je histerična osoba, neke osobe ako smo je jednom videli u toj situaciji. I to nije jedna osobina na osnovu koje se može dijagnostički odrediti. Dakle, najbolje je napraviti konsultaciju sa stručnim licem koji ne može opet bez razgovora sa određenom osobom, bez dobijanja određenih anamnestičkih podataka od rađenja do danas zaključiti da je neka ličnost tog i tog tipa, da li je specifične strukture ili je normalne organizacije ličnosti. A šta je normalnost? Takođe je širok dijapazon, odnosno širok spektar. Kaže se, tragati za normalnošću je kao tragati za zlatom na kraju duge. Različite su ideje o tome i kroz istoriju postojale o tome šta je normalnost. Pa je nekada smatrano da je normalnost ono što reprezentuje prosek, najveći broj ljudi. Pa onda šta ćemo sada? Najveći broj ljudi krade, je li to normalno? Hoćemo li normalizovati određeno ponašanje? Najveći broj ljudi sada razmišlja narcistički, hoćemo li reći da narcistički poremećaj ličnosti treba isključiti iz dijagnostičke kategorije? Hoćemo li normalizovati ono nešto što se sada nalazi, je li u dijagnostičkim kriterijumima samo zato što primećujemo da toga postoji sve više i više ili treba menjati uzrok nastanka ovakve vrste poremećaja? Ja sam za ovo drugo. Ali šta hoću da kažem? Mogu ja nešto? Da, može, ali je ovo vrlo zanimljiva priča, pa kad me već pitaš, zaista bi bilo pogrešno da damo ljudima poruku da mogu iz nečeg manifesta da smatruju da je neko poremeće ličnosti. Sa time ne želim da se igramo, to su već više neke stručne stvari koje stručnjaci procenjuju, zaista. Ne, jasno, ali ipak sam htela da te pitam, zato što, znaš, mnoge osobe životno nasednu na ljude iz neiskustva, da li ima nešto što je crvena zastavica, odnosno skup stvari, kad procenjujemo nekog partnera za koga želimo da se udamo i da s njim dobijemo dete ili obrnuto ženu ili muškarca, koji ipak nam je ukazuje na opasnost. Pa upravo smo to i rekli. Dakle, potrebno je u vremenskom periodu da postoji jedna, da kažem, kroz situaciona doslednost u maladaptivnom ponašanju te osobe. Dakle, u neprilagođenom, loši prilagođenom, čudnom, nastranom, povređujućem po drugoga ponašanju i da se to ponavlja kroz različite okolnosti u određenom vremenskom periodu. Da možemo da kažemo da to nije bila reakcija na određene okolnosti, nego je crta ličnosti određene osobe. Dakle, da li je nešto crta ličnosti određene osobe možemo vidjeti tek kroz protok vremena. Jer bazična crta ličnosti, bilo da je adekvatna ili je specifična, odnosno element poremećene ličnosti, ona je uvek, da kažem, kroz situaciono dosledna i ima jednu vremensku stabilnost. Dakle, ne možete znati da li ćete imati ljubav i čvrst odnos sa određenom osobom dok ne uđete u partnerski odnos. Vi možete po nekim znacima da imate neke nagoveštaje, ali dok, što bi rekao naš narod, ne pojedete kilo soli i kilo hleba, ne možete imati konačni zaključak. Tako je. Ali znaš šta, vrlo često ljudi od sopstvene romantizacije, idealizacije, od umora, koliko su dugo čekali onog pravo kojim se učinio da je baš se otelotvorio u toj osobi, oni i zanemaraju i neće da primete i misle da će se neko promeniti. Ali crte ličnosti takvih osoba su nepromenljive. Crte ličnosti imaju neke svoje karakteristike, pored ove, da kažem, stabilnosti u ponavljanju, rigidnosti i trajnosti. Da, jedna od njihovih karakteristika da su relativno trajne. Da. Ja sada neću reći su beskrajne, beskrajno trajuće. Zato što onda ne bih verovala u uspeh psihoterapije. Ali crte ličnosti se jako sporo, teško menjaju neke do određene mere
I kada terapeut radi na tome, on u skladu sa tim postavlja i terapeutske ciljeve zajedno sa osobom koja želi, koja je motivisana da se menja. Rad sa osobama koji imaju specifičnu strukturu ličnosti je bazično psihoterapijski. Naravno, koristi se i farmakoterapija u odnosu na indikacije, ali u psihoterapijskom radu ono što jeste jedan od naših ciljeva jeste da osoba spozna uzroke svog maladaptivnog ponašanja, odnosno da najpre napravi uvid u to da je u pitanju njegovo ponašanje koje izaziva takve neke posledice koje su na kraju krajeva i po njega štetne. Da, a jel mogu ti ljudi to da primete? Snežana, kada neko iza sebe ima 3 braka, dakle, kada neko iza sebe ima niz narušenih interpersonalnih bitnih odnosa, on ostaje na kraju sam, ne samo sam, nego i usamljen. I on već počinje i sam da shvata da možda nešto i sa njim nije u redu. Kada neko ima nekoliko poslova koji su se završili krahovima, neuspesima, finansijsku propast, onda tada se trese njihov ego. To su neke krize kada se zapravo vrši neka destabilizacija, kada dolazi do destabilizacije afektivne i osoba dođe da prvo poleči te neke dodatne tegobe koje ne može sama da iznese, a drugo i da zapita se i da li nešto sa mnom nije u redu. Da, drugim rečima, oni mogu da prihvate da i sa njima nešto nije u redu. Mogu da naprave taj uvid uprko svojim porivima da se antisocijalno ponaša. Za sve je potrebno vreme. Kažem, neke osobe shvate sa uvidom u sve to šta se ranije dešavalo, ali pazi, ako ja tebi kažem 3 braka, to je vreme, to podrazumeva i vreme. Jeste. Tako da, eto, kada se analizira i potencijalni partner za potencijalni život i budućnost, treba uzimati u obzir i takve vrste podataka koje se dobiju. Dakle, treba postavljati pitanja. A šta to u suštini znači? To znači da treba biti asertivan. Asertivnost je sposobnost da se otvoreno i iskreno postavljaju pitanja, da se otvoreno i iskreno govore svoje osjećanja, svoje stavovi, svoje mišljenje. Bez osuđivanja onog drugog. Da se brane neka svoja prava, pa i prava da se dobije istina, bez ugrožavanja prava drugoga. To je ona prava mera u verbalnom ponašanju koja nam donosi gratifikaciju i vide osjećanja pune vrednosti, osjećanje adekvatne ljudske bitnosti, bez povređivanja prava drugoga. Ne dozvoljavamo ni da su naša prava povređena. Da, ali istovremeno ti donosi i jasnoću. Jer sve dotle dok ti od pretpostavke polaziš i etiketiraš onog drugog kakav je on i koliko je on kriv i pogrešan i loš, ti u stvari nećeš imati jasnoću. Možda ćeš imati satisfakciju, kažeš pa ipak sam ja bio u pravu, ovaj drugi nije bio dobar, ali mislim nećeš imati jasnoću, imaćeš zavaravanje da je to bilo tako. Bog nam je dao kao jedinoj životinjskoj vrsti nešto što drugi nemaju, a to je reč. Sposobnost verbalizacije i govora. Da. Pa zašto da ne upotrebimo tako najmoćnije oružje? Ja to često kažem. I oružje, jer jezik kosti nema, ali kosti lomi. Da. Dakle, kao jedinstvena životinjska vrsta, mi smo i komunikativne životinje. Postaviti pitanje na način na koji se ne ugrožavaju prava drugoga, najpre reći svoje osjećanja, zašto se tako osjećamo, u kojim situacijama se tako osjećamo, šta bi želeli, šta ne bi želeli, šta predlažemo i pitati osobu preko puta, dete, roditelja, partnera, prijatelja, šta misliš o tome? Da. Šta misliš o tome otvara vrata za dijalog. Tako je. Ali ako ti neko poriče to što osjećaš i nameće ti da ne treba da misliš tako neko ovako, to je malo znak za uzbunu. Ne može se svakim da se razgovara asertivno, nažalost, jer neke osobe koje imaju poremećaj ličnosti ili su prosto žele da pobede, da budu dominantne, tako su naučene da tako treba se razgovara. Mislim, ne možeš... Kada je nemoguća komunikacija, onemogućena komunikacija, jer zaista za razgovor je potrebno dvoje i za volju za razgovorom. Nije konstruktivna komunikacija samo ona koja dovodi do rešenja. Konstruktivna komunikacija je ona komunikacija u kojoj dolazi do stvarne razmene mišljenja. Dakle, čak i ako osoba greši u mišljenju, asertivni odgovor je ja razumem da ti tako misliš, ali onda se iznose svoji argumenti na kome se bazira naše mišljenje. Da se predlog i kaže se šta misliš o tome. Kada je onemogućeno da se na ovakav način, na asertivan način odbrani svoje pravo, druga instanca je sud za odbranu svojih prava. To je već priča pravnika i možda za
našeg advokata Zoru Dobričanin koja će o tome da priča zaista advokat. Kako ne. Ona će isto biti naš gost, a bila je već kod mene u emisiji Male stvari. Sad, druga sfera ili možda prva tvoja ekspertiza je seksualnost, pa evo sada da pređemo i na to. Šta je to sve naša seksualnost i zbog čega je ona tako važna? Kad kažeš ekspertiza, da malo opet pojasnimo, to su oblasti u kojima smo mi magistrirali, doktorirali i tako dalje, jeste, to je oblast ličnosti, nepsihotični poremećaj, tačnije uzorak žena koje sam ja ispitivala, jeste dijagnostička kategorija poremećaja ličnosti, seksualnost, jeste i etika. Seksualnost, pa ja mislim da svi negde na neki način osjećaju ono o čemu ćemo mi ovdje danas da pričamo, ali je seksualnost vrlo teško verbalizovati nekada, jeli? Da, to je jedan od centralnih aspekata našeg života i to tokom celog našeg života. Što često ljudi zaboravljaju. Smatruju da je seksualnost rezervisana za neke faze i periode života, a nakon neke godine života više nije tako bitna i značajna. Mi sa naučnog stanovišta i kliničkog aspekta se borimo za to da ljudi zaista budu svesni da je seksualnost centralni deo našeg života tokom celog našeg životnog veka. Tako, još dok smo bebe, kako Freud kaže. Tokom celog našeg života. I ceo taj psihoseksualni razvoj kreće od kada smo rođeni, kada se erogene zone menjaju, pa sa usta prelaze na anus, pa sa anusa prelaze na genitalne organe i tako dalje i tako dalje. Seksualnost je zaista i odraz naše ličnosti. Eto, počeli smo sa ličnošću i sa moralnošću i seksualnost jeste jedan karakterističan odraz naše ličnosti i naša sfera seksualnosti, naša osjećanja seksualna, naše seksualno ponašanje autentično govori o svakome od nas i potpuno je specifično. Seksualnost i seksualno zdravlje je jako bitno za naše opšte blagostanje i za zdravlje uopšte. Dakle, naš seksualni život i seksualnost doprinose značajno našem opštem zdravlju. Aha, šta bi bilo seksualno zdravlje? Pa ako je zdravlje, kako je Svetska zdravstvena organizacija naglasila, stanje našeg punog psihičkog, fizičkog i socijalnog blagostanja, ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti, za seksualno zdravlje možemo da kažemo da je to stanje našeg punog ili blizu punog psihičkog, fizičkog, emocionalnog, socijalnog blagostanja u odnosu na seksualnost, a ne samo odsustvo disfunkcije, poremećaja, bolesti. Ono podrazumeva određene stvari. Seksualno zdravlje podrazumeva jedan i zahteva jedan pozitivan i sa poštovanjem pristup seksualnosti i seksualnim odnosima i podrazumeva mogućnost da mi možemo da stvorimo ugodan, prijatan i bezopasan seksualni odnos koji je lišen prisile, diskriminacije i nasilja. A da bi seksualno zdravlje postojalo i opstajalo, za to su se pobrinula seksualna prava. E pa dobro, hajde da kažemo najpre šta je to, da li se u današnje vreme velikih seksualnih sloboda i nekakve raznovrsnosti koja se nudi i preko društvenih mreža, interneta, ovako u okruženju, da li se može postići takav jedan zdrav, mislim svakako može, nego hoću da kažem koliko se otišlo od nečega što bi bilo zdravo, normalno i humano? Naravno da seksualno zdravlje ne samo da postoji kao jedna idealna fikcija i utopijska ideja, nego ono svakako postoji. Ono je negde i preduslov za reproduktivno zdravlje. Ranije je seksualno zdravlje i posmatrano kao komponenta reproduktivnog zdravlja. Međutim, još kad ikada je čovek izvršio i socijalizaciju svog nagonskog ponašanja, a i pretvorio neka određena ponašanja u zadovoljstvo per se. Seksualnost je nekada smatrana, a pogotovo istorijski u nekim periodima istorije, kao samo, da kažem, način za reprodukciju. Za produženje vrste. A danas, odnosno danas, već odavno, čovek je, da kažem, kognitivno transformisao seksualni nagon u zadovoljstvo per se. Zadovoljstvo sebe radi. Dakle, mi nemamo seksualne odnose samo radi dobijanja potomstva, već radi zadovoljstva sebe radi.
Dakle, i tekako postoji seksualno zdravlje, i tekako je bitno, i tekako se borimo svakodnevno da ga podspešimo u radu sa pacijentima, jeli, i da ga održimo. Jer, kažem, neophodna je komponenta i reproduktivno zdravlje. Zato se iz definicije reproduktivnog zdravlja, koja je ranije sadržala i seksualno zdravlje kao komponentu koja se podrazumevala, odvojila i definicija seksualnog zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija 2002. godine jasno naglasila šta podrazumeva seksualno zdravu ličnost, odnosno šta je seksualno zdravlje. Ali se seksualnost kao koncept odnosi na mnoge aspekte. Na pol, odnosno polni identitet, na rodni identitet, na rodnu ulogu, na polnu orijentaciju, na erotiku, na intimnost, na reprodukciju, na zadovoljstvo. Dakle, na mnogi od tih aspekata. Hajde da nam definišeš ovu polnu i rodnu identifikaciju, jer je to jedna velika tema u današnje vreme širom sveta. Jeste, hvala ti. A primećujem i ja u okruženju. I polnu orijentaciju. Da, i to isto. Hajde da to pojasnimo gledalci. Ja primećujem zaista u razgovoru sa ljudima, a i u prislušanju razgovora ljudi, da se često mešaju pojmovi da kažem, polne orijentacije, odnosno seksualne orijentacije i rodnog identiteta ili rodne uloge. Dakle, polni identitet se odnosi na biološke karakteristike čoveka, na ono sa čim se rađamo. Dakle, posjedovanje hormona, hormonalne kompozicije, genitalnih organa i sekundarnih polnih karakteristika sa kojima se rađamo. Pa onda kažemo muškog ili ženskog pola, jeli? A za rod bih rekla da je psihološki pol. Tu možemo da govorimo o rodnoj ulozi i rodnom identitetu. Rodna uloga je ono kako nas okolina vidi kao muško ili žensko. Odnosno, odnosi se na ono naše ponašanje prema kome nas okolina procenjuje kao muško ili žensko. A rodni identitet je ono kako se osoba osjeća. To je doživljaj pripadanja određenom rodu koje može biti u saglasnosti sa polom koji smo dobili na rođenju, a može da bude i u nesaglasnosti sa polom koji smo dobili pri rođenju. U kom procentu je u nesaglasnosti? To će vam reći statističari. Da, tako je, ali to nije toliko prisutno koliko se zapravo tome pridaje. Ono što je rodna neusaglašenost, što se i dalje zove po dijagnostičkom kriterijumu koji dalje pratimo, aktuelnom međunarodna klasifikacija bolesti 10. revizija. Znači, postoji dijagnostička kategorija koja se zove transseksualizam, koja predstavlja jedan ekstremni nesklad, dakle, doživljaje pripadništva određenom rodu i pola dobijenog pri rođenju. Tako, i potreba da se pol promeni eventualno. Tako, to su osobe koje žele da prođu kroz takozvanu tranziciju, odnosno kroz odgovarajući hormonalni i hiruški tretman kako bi se postigla polna usaglašenost, kako bi nastavili da žive i budu prihvaćeni kao osobe roda u kome osjećaju da pripadaju. Međutim, Snežana, postoji danas neki termini koje vidim da ljudi nekako i nenamerno i nesvesno i pogrešno koriste. Postoji jedan termin transrodnost. To je neki krovni termin, da tako kažem, u koji se odnosi na različite modalitete, odnosno nijanse ove nesrazmere između rodne pripadnosti i pola dobijenog pri rođenju. Postoji termin queer, je li tako? Koji se odnosi na pripadnike LGBT populacije. Taj termin je uveden u Oksfordski rečnik 2015. godine. A postoji termin i odnosi se na sve one osobe koje zapravo odstupaju od heteronormativnosti i cisrodnosti. Sad novi termini. Heteronormativnost je shvatanje da je heteroseksualnost društvena norma. Da je to nešto što je idealno i nešto što je poželjno. Ali to je i brojčano. To je heteronormativnost. A cisrodnost je termin koji se odnosi na osobe čije je doživljaj pripadanja određenom rodu u saglasnosti sa polom na rođenju. Dakle, i taj termin je ušao u Oksfordski rečnik 2015. godine. Čekaj, znači doživljaj, molim te još jednom. Intimni, psihološki doživljaj pripadništva. Da ja znam da sam ja žensko i osjećam se kao žensko. A prirođenost je dobila karakteristike biološke ženskoga pola. Tako je. To je onda kongruentno, saglasno i to pripada toj cisrodnosti. Da, šta će sad biti sa
sa novim stavovima koji dolaze iz američke administracije. Dobro, vidim da si se informisala. Ko nije? Naravno, to sam od tebi očekivala. Dakle, imamo danas jednu jako čudnu situaciju, rekli bih i etičku veliku situaciju i upravo negde pripremamo pisanje rada na tu temu. Nova klasifikacija, nova revizija međunarodne klasifikacije bolesti koju nam šalje Svetska zdravstvena organizacija, aktuelni dijagnostički pristup transseksualizmu, odnosno transseksualizam ne naziva više tako, već ga naziva rodna neusaglašenost. I izvodi ga, zapravo izvela ga je iz poglavlja koje se tiče mentalnog zdravlja, a uvodi ga u jedno novo poglavlje koje se zove stanje u vezi sa seksualnim zdravljem. Dakle, prema kriterijumima 11. revizije međunarodne klasifikacije bolesti, rodna nepodudarnost, rodna neusaglašenost je stanje u vezi sa seksualnim zdravljem. Međutim, u isto vreme, Američka psihijatrijska asocijacija ima svoj dijagnostički kriterijum, DSM 5. revizija i dalje govori o rodnoj disforiji, dakle, koja se nalazi u poglavlju koji se tiče mentalnog zdravlja. I onda imamo znači, to spada u bolesti. Ovdje imamo na dvema različitim tačkama zemljine kugle, dva različita kriterijuma, ovaj koji tek dolazi, najnovija revizija međunarodne klasifikacije bolesti koja kaže da u pitanju stanja u vezi sa seksualnim zdravljem, a imamo dijagnostičke kriterijume na području Amerike koji kaže da u pitanju rodna disforija i nalazi se u poglavlju koje se tiče mentalnog zdravlja. I to je zaista jedna velika, da kažem, i etička situacija. Pa šta je sad ovo novo američko shvatanje? Jel to ide u pravcu manjih sloboda, manjih, da kažem, to je sada ono što je jako bitno da napomenemo. Da za seksualnost, dakle, nije samo nešto što nastaje, neka naša osobenost koja nastaje interakcijom bioloških, psiholoških i socijalnih činilaca, bez da na nju utiču i ona je odraz određenih, da kažem, političkih i ekonomskih i religijskih i duhovnih i istorijskih i etičkih činilaca. Dakle, ona se formira i pod uticajem. Postoje neki autori nekih radova koji tvrde da je upravo negde politika uticala na to da se ovaj entitet izvede iz kategorije gde je smešten u međunarodnoj klasifikaciji bolesti 10. reviziji i izdvoji u stanje u vezi sa seksualnim zdravljem. Dakle, da više nije bolest, nego da je stanje. Vidjet ćemo šta će se dešavati, ali naravno pišu se... Kao što je homoseksualnost nekada bila bolest. Ali stanje u vezi sa seksualnim zdravljem. Ali moram da napomenem da postoji i niz drugih terminologije kojima se danas opisuje ta rodna neusaglašenost. Pa imamo, iskoristit ću termine koje mladi znaju, third gender, pa poly, omni, gender i tako dalje. Ali, izvini, moram te prekinuti, a kao lekar i psihijatar, da li misliš da su zaista potrebne sve te klasifikacije ili to više zbunjuje ljude kojima bi bilo lakše da prihvate sebe? Klasifikacije, postoje i dijagnostički kriterijumi radi orijentacije osoba, lekara koji se bave određenim poremećajima, odnosno zdravljem, njima služe da bi se orijentisali i naravno orijentaciju u procesu lečenja i tretmana. Ali građanstvo, kako na to gleda kao na opciju, da on možda može da bude i ovo, i ovo, i ovo, a nije siguran? Ja upravo sam iznala jednu situaciju koja je vrlo uzbunjujuća. I za građanje i za osobe koje trpe, koje pate. Jer kada se kaže rodna disforija, osobe... Što znači reč disforija? Disforija, dakle, jedno neugodno osjećanje. Dakle, u pitanju su osobe koje zbog neusaglašenosti njihovog psihološkog doživljaja pripadništva određenom rodu i polnih karakteristika pate. Ako imaju disforiju, dakle, oni pate. Da li su patili pre 100 godina? Međutim, postoje, ne znam, Snežana, šta je bilo 500 godina. Ali ne, hoću kažem da to sada nije tako jasno klasifikovano. Da li bi bila tolika zbunjenost? Osobe trpe. U pitanju je stanje trpnje. Zbog čega osobe žele da svoje polne karakteristike usaglase sa njihovim dubokim unutarnjim doživljajem pripadništva određenom rodu. Dakle, u pitanju je stanje diskomfora koji ima različite intenzitete. Dakle, postoje osobe koje imaju rodnu neusaglašenost, ali nemaju disforiju. Postoji naziv, to je gender variant. Dakle, nekada oni ne traže primjenu hormonalne i hiruške terapije, nego pronalaze određeni način življenja u kontekstu
njihovih osjećanja i mogućnosti da prihvate i da žive delimično ili potpuno u određenim, da kažem, okvirima svojih mogućnosti, a da ne traže i ne žele primjenu terapije. Da, ili ne žele da ne menjaju pol, oni ne žele. Kada sam spomenula transseksualizam, govorila sam o toj značajnoj i trajnoj nepodudarnosti ekstremnoj, kada osobe žele da prođu tranziciju kako bi se, i naravno da su hormonalna i hiruška terapija, dakle, ustanovljeni kao za pravilno izabrane pacijente rehabilitujuća mera. Da. Jugoslavija, odnosno Srbija, tadašnja Jugoslavija je zapravo među možda među prvim zemljama u kojima se radila promena pola. Postojali stručnjaci. Radi se i danas, tako ima mnogo, pa ima, mislim, sigurno 50, 60, 70 godina od kad se... A polna orijentacija je nešto sasvim drugo i ljudi često mešaju. Dakle, polna, odnosno seksualna orijentacija se odnosi na erotsku privlačnost prema određenim osobama ili objektima i neseksualnim objektima, i dakle odnosi se na postojanje libidinozne energije, energije koja zapravo govori o našim nagonskim potrebama, a seksualni nagon je jedan od naših vitalnih nagona, nagona za održanjem vrste. Drugi je roditeljski nagon, za održanjem vrste, a jedan od njih je i seksualni nagon. Dakle, govorimo o postojanju jedne libidinozne energije, potrebe za se partner traži, pronalazi i naravno podrazumeva sve one aktivnosti, dakle, i udvaranje, i predigru, ne samo genitalnu realizaciju. Dakle, seks nije samo genitalna realizacija, seks je sve ono što se dešava pre toga i posle toga i oko toga. Da, vratila bih se posle na seksualne slobode, ali me sad samo interesuje da li je ta preterana erotizacija svega u javnom diskursu, u modi, u stilovima života, kako je ona uticala zapravo na to zdravo ispoljavanje seksualnosti i na ljubav? I da nam malo napraviš tu vezu između ljubavi i seksualnosti. I zaljubljenosti. Da, primećujemo svuda oko nas, zato i kažem ljudima kada se kaže seksualnost, prilično toga je jasno, ali vrlo teško verbalizuju određene stvari u vezi sa ovom sferom i činjenica da postoje toliko, da kažem, upotrebe i zloupotrebe elemenata seksualnosti u medijima, pa i kroz reklame, nuđenje određenih proizvoda koji nemaju baš nikakvu asocijaciju i značaj, nemaju za seksualnost, govori o tome da su zapravo oni koji prave takve sadržaje za medije vrlo svesni značaja ove sfere za čoveka i koliko mi jesmo i seksualna bića, sve ukupno. I naravno da sve te neke poruke, ukoliko su iznešene na pogrešan način, mogu da formiraju seksualne stavove, da utiču na formiranje seksualnih stavova mladih, onih koji su tek u razvoju, čija se seksualnost razvija i usaglašava postepeno u određenoj fazi života, pogotovo u pubertetu i adolescenciji sa seksualnim stavovima odraslih. Na naše karakteristike kao seksualni bića, dakle na našu seksualnost, smatra se da jako značajno utiče ta falusna faza razvoja, period od 3. do 5. 6. godine života, kada su genitalni organi naše najznačajnije erogene zone, a usaglašavanje seksualnosti sa stavovima odraslih, sa seksualnošću odraslih se dešava u to doba od 11. 13. godine života pa do 17. 18. u stvari kada počinje pubertet i nastavlja se adolescencija za koju mnogi smatruju da traje do 25. pa i do 30. godine života. Da. Pa dobro, šta bi onda to bio zdrav neki seksualni razvoj kad kažeš falusna faza, to se misli i na devojčice koje nemaju falus, tako se faza zove i za dečake i za devojčice, jel? I sad šta bi bilo dobro da kako da se jedno dete zdravo razvije? Da, to je sad ono što kažeš, poveži ljubav i seksualnost. Dakle, da kažem, populacija koja je u najvećem riziku za, da kažem, loše posledice po zdravlje, seksualno, reproduktivno, pa i zdravlje uopšte, je populacija adolescenata. Baš zbog još uvek sazrevanja koje traje, tako, zbog čestog ispoljavanja impulsivnog ponašanja, kada su mlade osobe neustrašive, dakle, veći je rizik od tog takozvanog neustrašivog ponašanja bez obzira na posledice, Zato je to vulnerabilna populacija i jako je bitno kakve poruke
primaju. Jedna od naših poruka danas bi trebalo da bude da zapravo rizično seksualno ponašanje je ništa drugo da jedna seksualna praksa ljudi koja uvodi u veći rizik od nastanka posledice po njihovo seksualno, reproduktivno zdravlje i zdravlje uopšte, kakve su i neželjene trudnoće, kakve su polno prenosive bolesti, a naravno rizično seksualno ponašanje podrazumeva višestruke partnere, odnosno različite partnere, brzu promenu partnera, nezaštićene seksualne odnose i rane seksualne aktivnosti, ovo na šta ti ja mislim i aludiraš. U seksualni odnos treba ući, bi trebalo ući. Onda kada ne samo naše telo se budi i govori da nam je ono potrebno, već i onda kada naš razum kaže da, to je osoba koju ja zaista mislim dovoljno poznajem, osoba na koju bih mogla da se oslonim, sa kojom bih mogla da podelim poverenje, u koju imam poverenje. To je osoba sa kojom mogu slobodno da komuniciram o seksualnom odnosu. Dakle, seksualno zdravlje je nešto što podrazumeva poštovanje seksualnih prava. A seksualna prava su uvek, pa i pravo na zadovoljstvo je jedno od naših seksualnih prava. Da. Dakle, mi imamo pravo na seksualno zadovoljstvo i ono se uvek posmatra u kontekstu seksualnih prava kao ljudskih prava. Pogotovo prava na autonomno odlučivanje, samoopredeljenje, ja hoću, nisam pod prisilom, na pristanak, na autonomiju i na očuvanje telesnog integriteta, pravo na slobodno izražavanje. Sve su to ključni faktori koji doprinose da se prvo doživi seksualno zadovoljstvo, jeli kad smo u bezbednim okolnostima, mi možemo da se opustimo. Da. Znači, zaštićeni seksualni odnosi, osoba za koju smatram, sa kojom smo prvo podelili naše želje, naše potrebe, formirali bliskost. Dakle, ne samo slušanje našeg tela, nego i odobravanje naših erotskih potreba, nagonskih potreba razumom. Tako i naše pravo da kažemo ne ili da odložimo, da kažemo ne još. To je jedna seksualna asertivnost. Da. Koliko misliš da je to danas zbunjujuće, pre svega za žene, jer muškarci ipak imaju izraženije nagone? Ne mislim da je zbunjujuće. Mislim da samo ljudi nekako više podrazumevaju nego što pitaju. Dakle, mi ne možemo znati šta nekoga drugoga ni uzbuđuje ni šta ga vređa, ukoliko ga ne pitamo i ukoliko nam to osoba ne kaže. Dakle, treba da pokažemo osobi šta je to što nas povređuje. Treba da kažemo, da verbalizujemo naše osjećanje i da mu pokažemo šta nam prija i da verbalizujemo šta nam prija. Isto tako da postavimo pitanje. Ne možete poznati drugo ljudsko biće ako mu niste postavili pitanje i dobili određeni odgovor. Da. A ne možete ni voleti ono što ne poznaete. Mi možemo voleti samo ono što poznajemo. Mi pretpostavljamo da je neko sličan nama. Dakle, dovoljno dugo ili dovoljno kvalitetnog vremena provedenog sa nekim nam može dati odgovore na neka pitanja, a najbolje ako ih postavimo. Onda kažemo sebi ova osoba od poverenja. Dakle, ja se osjećam prijatno, opušteno, ja želim, ali mislim da i mogu. Ova osoba sa kojom se osjećam bezbedno. Da uđem i u dublji odnos. Dakle, korak po korak. Ja uvek kažem mladim ljudima, neće vam to pobeći. Ali je bitno i kakav je kvalitet vašeg prvog seksualnog odnosa i vašeg iskustva. Jer i ono može biti traumatično i ostaviti ožiljne posledice koje se odražavaju na celokupan kasniji seksualni život. Dakle, seksualno iskustvo nije samo izvor zadovoljstva, ono može biti izvor velikog diskomfora. Dakle, kojem izvor užasne psihopatologije koje je onda kasnije teško ispraviti, nekada moguće, a nekada do kraja i ne. Dakle, prva seksualna iskustva su jako bitna. Da, ali ona ne moraju da uključuju i genitalnu fazu. Naravno. Već rekao, znači ljubljenje, dodirivanje. Tako je. Dakle, sve ono lepo i čudesno što se dešava između dvoje ljudi, a koje podrazumeva i emociju ljubavi. Istraživanja su pokazala da kada je u pitanju ljubavni odnos, da kada osobe koje zapravo imaju seksualnu aktivnost se i vole, svi parametri seksualne aktivnosti se podižu na ad maksimum, se doživljavaju intenzivnije. Kad je ljubav. Kada je u pitanju i osjećanje. I osjećanje, tako. Jer je na kraju krajeva i
prvi put kada je definisano neko seksualno zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija još 75. čini mi se godine rekla, pokušala da definiše seksualno zdravlje kao jednu integraciju somatskih, društvenih, emocionalnih, intelektualnih aspekata čoveka kao seksualnog bića, ali na način na koji to obogaćuje, pozitivno obogaćuje ličnost, komunikaciju i ljubav. I ljubav. Daniela, kako si ovo sve lepo rekla, iako je teško shvatljivo, molim vas vraćajte malo na YouTube-u da vam uđe što bolje i u uši i u srce. Ja mislim da smo bile razumljive. Kako ne, ti si izuzetan govornik, ali evo sad smo došli na polje zloupotrebe seksualnosti, na primjer kroz pornografiju, koja je danas veliki problem u interpartnerskim, kako bi ti to, u interpersonalnim, kako bi ti to rekla, odnosima, znači međuljudskim odnosima, pre svega u pogledu, dakle, te intimnosti, fizičke bliskosti i seksualnosti, pa hajde kaži mi šta je neki stav i psihijatara i ovako, ne znam, nija, kao i bi trebalo da bude jedan zdrav odnos prema tome. Šta su pogrešne poruke koje iz toga izlaze? Kada su osobe same, odnosno kada su usamljene u tom partnerskom emocionalnom smislu, često je uvreženo bilo nekada, sada manje mišljenje, da masturbacija kao, da kažem, autoerotski akt, odnosno kao, da kažem, izolovana, samostalna aktivnost je štetna. Ne, masturbacija je akt koji održava određeni seksualni refleksni luk i da određene strukture koje učestvuju u lučenju hormona se održavaju tako da i dalje su aktivne, rade, da hormoni se luče. I kada je osoba u fazi apstinencije od seksualnog partnera, naravno da je i masturbacija normalni čin, normalni akt. Ona nije normalni akt ako je sama sebi cilj i ako osoba je samoj sebi dovoljna cijeloga života, i često zna da bude ekvivalent narcizma. Ali ono što mi u nekom terapijskom smislu preporučujemo je čak i taj bibliografski pristup. Dakle, odnosno da se i upotreba pornografskog materijala radi stimulacije seksualnih fantazijama, jer seksualnost se doživljava, izražava i kroz seksualne misli, kroz seksualne fantazije, kroz seksualne snove. Seksualno zadovoljstvo je jedno osjećanje psihičke i fizičke ugodnosti koje se proizvodi s tim solitarnim erotskim aktivnostima, ali i u odnosu. Međutim, obuhvata i misli, i fantazme, i osjećanja. I onda se i pornografski materijal negde uključuje kao element održavanja i stimulisanja osobe da ima određene fantazije kako bi i sam čin masturbacije olakšao u periodima apstinencije od partnera. Ali naravno, kada radimo na održavanju, buđenju, održavanju i produbljavanju partnerske bliskosti, uvek savjetujemo da se u seksualnim fantazijama i mislima nalazi upravo partner. A ne neko drugi. I naravno, tako je, i naravno, sada govorim o određenim psihoterapijskim tehnikama, dakle, koje obavezno uključuju oba partnera, to je jedan od uslova da bi ona bila maksimalna, odnosno uspešna, i da partneri dobijaju postupno zadatke, korak po korak, i o tome sada naravno ne bih pričala. Ono što želim da kažem jeste da kada osobe same ne mogu da izađu na kraj sa određenom situacijom koja ih hronično žulja i muči, zaista treba da potraže stručnu pomoć. Postoje metode i tehnike razuslovljavanja i ponovnog novog adekvatnijeg uslovljavanja partnera u partnerskim odnosima i određenih ponašanja. Dakle, određene stvari u sferi seksualiteta, mnogi problemi koji izazivaju osjećanje diskomfora su rešivi. Šta bi to bilo normalno seksualno ponašanje i normalno seksualno zadovoljstvo? Već rekoh, seksualno zadovoljstvo je jedno osjećanje ugodnosti. Jedno osjećanje i fizičke i psihičke ili psihičke ugodnosti koje je proizvedeno određenim stimulusima. Bilo da su u pitanju misli, fantazmi ili stimulusi koji dolaze iz odnosa ili su autogeno, samostalno izazvani. Ali da bi mi bili seksualno zdravi i da bi osjećali seksualno zadovoljstvo, to seksualno zadovoljstvo, kažem, mora da se posmatra u kontekstu seksualnih prava. Pogotovo onih prava koje sam spomenula i moram reći da su iskustva dostizanja tog seksualnog zadovoljstva veoma različita i veoma osobena. Ono što je jako bitno, da je svako to seksualno iskustvo učesnika u seksualnom odnosu pozitivno.
odnosno da se seksualno zadovoljstvo ne sme proizvoditi i biti rezultat povrede ljudskih prava ili blagostanja onoga drugoga. To je zdravo seksualno ponašanje. Kada u tom odnosu uživaju svi učesnici tog odnosa, odnosno oba partnera. Kada govorimo o seksualnim pravima, to je nešto što, verovali ili ne, ljudi su veoma malo o tome čuli, a to seksualna prava u stvari garantuju da će seksualni odnos biti zdrav. Poštovanje tih prava je preduslov za seksualno zdravlje. Šta su to prava? Šta su ta prava? Na primjer, pravo na jednakost i na odsustvo diskriminacije u seksualnom odnosu. Pravo na slobodu, na život, na bezbednost u seksualnom odnosu. Pravo na autonomiju u odlučivanju, hoću ili neću ući u taj odnos. Ili hoću sada da ga prekinem, iako sam ušao, jel? Ili i telesni integritet, tako je. Znači, pravo na odsustvo torture, odsustvo kažnjavanja, odsustvo nehumanog ponašanja u seksualnom odnosu. Pravo na poverenje. Pravo na odsustvo nasilja, na odsustvo prisile. Ono što si upravo rekla, pravo na slobodno formiranje, sklapanje, ali i izlazak iz braka i bilo koji drugih odnosa koji su zasnovani na jednakosti i na slobodnoj volji. Pravo da se odluči da li ćemo da se reprodukujemo. U koje vreme, u kom razmaku vremenskom, koliko dece ćemo imati ako smo se odlučili za reprodukciju. I pravo na adekvatno informisanje i na sva sredstva u vezi sa tim. Pravo na slobodno mišljenje, njegovo slobodno izražavanje, pravo na informisanost, pravo na obrazovanje, na sveobuhvatno seksualno obrazovanje, za što se ja zalažem. Pravo na slobodno okupljanje i slobodno izražavanje, javno izražavanje svojih stava. To isto spada pod seksualno pravo. Tako je. Pravo na da sva prava, pa i u odnosu na seksualnost, na seksualno zdravlje, dakle, pravo na učešće u javnom životu i politikama javnog života, a u vezi sa svojom seksualnošću. Jer svaki pojedinac ima pravo da učestvuje u upravljanju, kreiranju i sprovođenju politika koje se tiču njegovog blagostanja, uključujući i seksualno zdravlje i seksualnost, je tako? Ali pazi, kod prekršaja ovih seksualnih prava osoba ima pravo na pravni lek, na obeštećenje. Tako je. Šta je onda silovanje? Mislim da je silovanje mnogo više od onoga što mi pretpostavljamo. Silovanje je jedan specifičan poremećaj moralnog ponašanja. Kada govorimo o poremećajima moralnosti, vraćamo se na sami početak i koliko je to sve zapravo povezano, koliko je moralnost deo naše ličnosti, seksualnost deo naše ličnosti, ličnost koliko može da bude i poremećena, kao jedan od poremećenih formi moralnog ponašanja su i specifični poremećaji moralnog ponašanja. Jedan od da kažem, klastera poremećenog ponašanja su, na primjer, dela protiv tela drugoga. Jedno su dela protiv imovine drugoga, protiv društvene imovine. A tu su i ovi specifični poremećaji moralnog ponašanja u koji spadaju prostitucija, silovanje, kockanje i tako dalje. Sad mi danas u današnjem vremenu možemo da govorimo ne samo o prostituciji kao prodaji tela drugome. Mi danas možemo i da govorimo o prodaji duša. Kada govorimo o silovanju, to ne mora samo da bude nametanje volje sa aspekta autonomije i očuvanja integriteta nečijeg tela, nego svako nametanje svoje volje bez obzira na otpore. Kada govorimo o kockanju, ne kockaju se ljudi samo novcem, nekada se kockaju svojim životima, a nekada i životima drugih. Tako, i imovinom drugih. Tako da dugačka je široka paleta. Kad si malo prepričala o seksualnoj slobodi u nekom odnosu seksualnom u kome se neko već nalazi, htjela sam tu malo da prokomentarišemo šta bi tu bilo silovanje. Pritom ne mislim na zloupotrebu da sad ti neko kažeš da ga teraš na sud zato što ti je radio nešto protiv tvoje volje ili kad si ti rekla ne, ovo dalje od ovoga mi ne prija, prestani ovo. Svako ne. Neću ali kažem, ovako. Da bi se izbjegle štete po zdravlje i rizici od nastanka štete po zdravlje, zaista je potrebno dovoljno vremena i to kvalitetnog vremena provesti sa drugom osobom pre samog ulaska u genitalni odnos. Da bi shvatili da ćete sa tom osobom da se osjećate bezbedno u tom odnosu. I naravno komunicirati. U toj komunikaciji o seksualnom odnosu koji vam i predstoji, reći šta vam je potrebno, šta vam je neophodno da bi se osjećali bezbedno, šta vam je neophodno da ne postoji.
A što zapravo vam garantuje i seksualna prava. Ne mora čovjek da zna napamet seksualna prava. Zna šta mu prije i šta mu ne prija. I to se ne podrazumeva. Treba reći partneru šta vam prija, šta vam ne prija, šta vam je neprihvatljivo, a šta vam je poželjno. Da. Dakle, a dovoljno opet provesti vremena sa njim i imati bliskosti da ga dovoljno i znate da ćete na neki način njegovim poznavanjem znati da je to što izgovara će zaista u velikoj vjerojatnoći tako i biti. Sad, stid, sramota i moralnost i seksualnost su nekako isprepletane kategorije. Molim te da kao psihijatar i profesor to prokomentarišeš. Nemam tu dalje komentara. Sve isprepletano. U jednom ljudskom biću, jedan ljudsko biće je riznica različitih osjećanja. O već stidu, osjećanju griže savesti smo govorili. To je sve ono što se javlja kako jazen kreće u onim situacijama za koje smo nekada bili kažnjavani i nam je rečeno bilo da je pogrešno još u periodu kada smo rasli, odrastali, usvajali i progutavali neke vrednosti od naših roditelja. Sistem vrednosti je različit. Tako je, ali šta je danas? I sistem vrednosti vrednosti je relativan. Dakle, koliko biće, toliko različitih sistema vrednosti. Naši sistemi vrednosti mogu biti slični, mogu biti malo različiti, ne mogu nikada biti isti. Jer nam nisu isti roditelji. Pa i dva deteta od istih roditelja nemaju iste sisteme vrednosti. Jer su različita društva u kome su se razvijela, različiti nastavnici, dobili su različite poruke, različita dinamika odnosa prema drugom detetu, trećem detetu i tako dalje. Tako da sistemi vrednosti su zaista nam različiti. Nekada su i dijametralni. Od sistema vrednosti jedne osobe, ona će znati, odnosno donositi odluku, to je moralni sud, da li je neko ponašanje sa pozicija njegovog sistema vrednosti ispravno ili ne. I to će naravno pratiti osjećanja. Znači individualno je. Veoma individualno. Veoma individualno. Nema veze sa društvenom prihvatljivošću. Veoma individualno. Zato se i kaže da smo mi ljudska bića, da je svako od nas jedan neponovljivi primerak, čija je ličnost nastala u sadejstvu okolnosti koje nikada za svakoga ne mogu biti iste. Još za sam kraj razgovora sa profesorkom dr. Danijelom Tijosavljević je i virtuelna seksualnost, odnosno sada već i postoje roboti koji zamenjuju seksualne partnere. U kojoj meri misliš kao neko kome je upravo specijalnost ovaj oblik ljudskog ponašanja, u kojoj meri je to zapravo opasnost za bliskost, za ljubavne odnose, za jednu zdravu seksualnost i naročito za one ljude koji su inače malo anksiozni i nesigurni u sebe, da možda odu u totalno otuđenje i ta neka ponašanja. Da, sve to je moguće da se dogodi u zavisnosti od te primarne strukture ličnosti, u zavisnosti od toga da li sa kojim motivom osoba ulazi u takvu vrstu interakcije sa virtualnom realnošću. Tako. Nekada osobe upravo zbog postojanja različitih neurotičnih konflikata posežu za takvom vrstom zadovoljavanja određenih potreba, u njoj nalaze sigurnost, a ta sigurnost ih opet ponovo vuče istom obliku ponašanja i još više ih otuđuje od drugog ljudskog bića, još više ih, da kažemo, uvlaču u jedan začarani krug sopstvene psihopatologije. Dakle, javiti se zbog određenih, kažem kada su određeni neurotični konflikti u pitanju, javiti se medicinskom profesionalcu sa kojima će se, uz pomoć koga će se osoba konfrontirati, to jest okrenuti izvoru svojih problema i rešavati uzrok svojih neurotičnih konflikata, je pravi izlaz iz takve situacije. Nekada osoba može iz radoznalosti da uđe u virtualni svet, takva osoba će najverovatnije neće dugo u tome ni zadržati. Jer osoba adekvatne strukture ličnosti, da kažem iz tog širokog dijapazona normalnosti, će i osetiti, a i znati da bez dodira sa drugim ljudskim bićem se ne može formirati ni intimnost, ni bliskost koja je i merilo naše na kraju krajeva normalnosti. Dakle, kapacitet za intimnost koji posjedujemo je jedna od karakteristika normalne ličnosti. Tamo gde nema, u ličnosti nešto fali. Da, tako je. Ali sve prisutan je taj strah od bliskosti i bežanje od istinske ljudske emocionalne bliskosti koja se prožima naravno i sa fizičkim kontaktom, sa seksualnošću. Ja se ne bih sa tobom složila. Mislim da je ovo vreme vraćanja bliskosti.
nekako u jednom periodu, pogotovo kada je bio period naglašenog prisustva koronavirusa jer tako na ovim prostorima, ljudi su se pored te socijalne distance nekako distancirali i na psihološkom nivou, više su bili okrenuti aparatima, tehnologiji, mladi pogotovo. Danas se mladi mnogo više susreću i ja primećujem da se mnogo više grle. Njihovi zagrljaji bude najplemenitija osjećanja kod nas koji gledamo. I čini da se osjećamo ponosnim upravo zato što vidimo autentičnu emociju svuda oko nas. Da, predivno. Danijela, hvala ti. Ja sam imala dosta pitanja za tebe, ali evo, bit će prilike. Zaista si sjajan predavač. Ovde si nam toliko lepo sve ovo objasnila na razumljiv način, a opet akademski i da kažem stručno. I hvala što smo na ove važne teme moralnosti i seksualnosti razgovarale na ovako lep način kod nas na Hype-u u podcastu Sada i ovde. Snežana, puno ti hvala. Hvala ti na ovoj mogućnosti da kvalitetno razmenjujemo, a nada se da jesmo i naravno uvijek ću se odazvati na ovakve vrste, da kažem, načina da se obratimo svima onima koji žele da nas čuju. Da. Divno. Profesor doktor Danijela Tijosavljević bila je sa nama sada i ovde, a sa nama su bili i prijatelji naše televizije Kimbo Kafa i Divna voda. Emisija je na YouTube-u, možete je na Tenane pogledati u delovima i naravno propratiti isečke na našim društvenim mrežama i na našem Hype portalu. Vidimo se u sledećem izdanju. Doviđenja.